Hello my beautiful people, mumeze mte, mumeze fresh. Ewana nizere ko mumeze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano, nizere ko ari amahoro cyane cyane ku bafana b'ikipe ya Chelsea. Come on, we have won it all. Bavuze ngo we have won it all. Bavuze ngo bitwaye byose, everything. Buri gakombe kose gacaracara ku mugabane Burayi, ikipe ya Chelsea yaciye agahego ko kuba ariyo kipe yonyine yabashije gutwara ibikombe byose bikinirwa ku mugabane Burayi: Champions League, Europa League, Super Cup, Club World Cup. Ariko ubwo Club World Cup mvuga ni yindi ya mbere aho ikipe zagiye zitwara ibikombe byo ku migabane yabyo zahoraga zikihwanira. Ariko ubu ngubu hari new version of Club World Cup, turaza kwireba nyuma. Reka rambiye rikaze kuko noneho uyu munsi twongeye icyo bita Conference League. Uyu munsi it was a fire of a game, comeback, brilliant comeback kuba sore ba Enzo Maresca, abana bakiri batoya imyaka 20-23. Ewana nibo bagiye bagakubeta ikipe ya Real Betis bakayisubiza wabo muri Espagne, bakabwira ati wowe toka, we are Chelsea, twatwaye ibikombe byose byo ku mugabane Burayi, we are a big team. Wori kuza utana ari nabwo bwa mbere uje finali y'igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi ngo urashaka kugidukuraho. Ibyo bintu ntabwo byumvikana. Ikipe twayikubise tuyikubita ibitego 4-1, tuyereka ko we are the big man. So match rero yagenze fresh, ariko mu gice cya mbere nikimara kubona line up y'umutoza Enzo Maresca nase mvuga ati mana tabara ikipe ya Chelsea, uyu mutoza dushize ku kiranguzo. Yagiye gufatira kapiteni amushyira hanze, agufatira Levi Colwill amushyira hanze. Nje nibaza gatse iyi ni finale tugiye gukina cyangwa uyu mutoza yibeshye yagize ngo turi muri demi finale. Kubera ko kuri finale ugomba gushyiramo ikipe yawe ya mbere, kuri finale ugomba kuzana ewan n'umukinnyi wa aramutse ari mu bitaro ari kuzikariwe nimero ya mbere, ugomba kumubyutsa ukamubwira ati ngwino ikintu uzarwarejo. Kubera ko finale ni finale nyine, why they call it finale or final? Nuko nyine niwo match bari ya nyuma muri iyo competition, uyitsinze nakunganya bibaho kuri finale, hagomba kuboneka utsinda. So sinzi ikintu cyateye umutoza Enzo Maresca akazana Bade Ashire mu kibuga umaze imikino hafi 8 idakina, uri injury prone, umukinnyi utajya wiyanduza. Ni muri baba defenseur bavuga ati ntago ngomba kwiyanduza, ndi smart. Murabiza abafaransa bari very arrogant, reka bivuge mu gifaransa, ntago nshaka kwiyanduza bla bla bla, ko ntago natera takere, ntago byagenda gutya. Come on, turashaka kuri finale mu defenseur uvuga ati ndaryama hasi nda ikoroboka ariko nkuremo igitego cyabazwe, ndagukubita ingumi n'ibyo kuncika inkokorura y'iryamatwi. Iyo niyo finale bro. Niko tugenda ukanzanamo mu defenseur nko ukanzaniraho Marogusto nawe ni umufaransa. Sinzi ikibazo cy'aba defenseur mu Faransa ikuntu bimeze. Ubundi France yajyaga igira aba defenseur bakakaye, ariko Marogusto kashyamo Bade Ashire ahangana savuga ati mana nanjye ndapfuye noneho rwose mu nabare. Ibi ni biki umutoza Enzo Maresca nkore. Ariko mu gice cya kabiri yaje kwisubiraho, umutoza araza akora impinduka, akuramo abo barwayi bose, aragenda kuzaniramo ikipe iri roki, akuzaniramo kapiteni, akuzaniramo Sancho, akuzaniramo Juice Hall, yazanyemo abakinnyi bazi icyo gukora. My friend, ikipe tuva ku gitego 1-0. Shout out ku peti bita Zanzuri ne bari Napoleon ne bari Zanzuri, uyu mujama ukina kuri left side winger ikipe ya Real Betis kabisa, yatsinze igitego cyiza kabisa. Real Betis yinjiye mu gice cya mbere nayo iri roki. Nababwiye ko Emmanuel Pellegrini umutoza wayo, uyu mujama yatoje Enzo Maresca, ntabwo yamutoje nk'umukinnyi, yamutoje nk'umutoza. Murabizi ko kuri bench cyangwa kuri touchline haba hari abatoza babiri, umukuru n'umwungirije. Enzo Maresca yari yungirije Pellegrini muri West Ham, ava muri West Ham amwohereza muri Manchester City kungiriza uwo bita Pep Guardiola. Abatoza rero nk'aba ba legend babasaza bazi icyo gukora nibo Enzo Maresca yagiye aca mu myanya y'intoki. So bivuze ngo Enzo Maresca yagiye gukina na Pellegrini yashyizemo akantu ka respect, kuko ntago wajya gukina na teacher wawe ngo uzane ngo ibizozozo. Ikosa rya mbere yakoze rero kwa rugushyiramo Bade Ashire mu kibuga. Bade Ashire rwose nibiri hanze, ni mabara nibiri hanze kabisa, kumbwira ngo urashyiramo Bade Ashire ngo uramushyira mu kibuga. Bahise banadukubita igitego uwo bita Marogusto, sinze ubwo ryakoze. Marabizi Marogusto akina yimvatinga in midfield, kwa kuno umukinnyi wo ku ruhande muri system ya Enzo Maresca nababwiye, afata umu right back cyangwa umu left back, umwe akamuha role yo kwinjira mo hagati agafasha aba midfield. Mu gihe rero right back wacu ari we Marogusto yari gufasha muri midfield, yakoze ikosa atakaza baro, ayitakaza no ku mukinnyi mubi cyane uwo bita Isco Mayibobo, ufite champion ebyiri
Champions League ebyiri, La Liga zose nakubwira atwaye muri Real Madrid, ukamuha baro imbere ya santere neza y'urubuga rwa Gardien. Uzi ibintu yasa mukorera, yavuze ati iki kintu gitakaje baro kitakaje umwanya wacyo uri vide. So winje muri midfield uje kunkontorora, none mwambuye baro kandi mu mwanya wawe nyuma nta muntu uhari, ahitaga pasa zanzuri yagafunze rimwe kubita shot umuzamu wacu bita Jogason rwose ntiyamenye n'ahantu barici. None turavuga ati bya Chelsea birarangiye, twari sloppy, Chelsea ntago yazamuraga agapira, Chelsea ntago wamenye ibintu Chelsea arimo irakina kabisa. Noneho kuzana abapeti nk'aba ngaba badafite experience, ewana mvuga ati ikipe adaciyemo kabiri, ikipe nanone irongera iduhusha ikindi gitego cyakasa mutwe, ndavuga ati noneho ikipe iratwica pe. Mu gice cya kabiri rero tukinjiramo, igice cya kabiri tukinjira, umutoza yase cyakoze yikosora, ahita afata bad yashirambwa ati sohokana niyo myako yawe, byo kuvuga ngo nuri bwanduze jezi turi kuri finali, kutamesa ko dufite abantu bakumesera kubera icyo utaryama hasi ngo ukureho baro. Va mu kibuga abazanye Maurice James, kapiteni we murabizi rwose, mu kirere, hasi, mu mazi, ku butaka, mu ishyamba ye rwose mwajyanayo. Agishyira Maurice James, agishyiramo Levi Colwill, twase dukontorora. Icyo bita gukontorora, baba ataka ba Real Betis ba Anthony bande bigiraga ibyo nazi, asababwira ati calm down, I'm Maurice James, I already won Champions League, I won Super Cup, I won. None uri kuzumbwira ngo Real Betis uruwahe ngenda kuzi. This James aragenda gukontorora agakipe karagenda karibura. This James akina imyanya ibiri, akina muri midfield, akina kuri right back, nkazajya nane mubona ahubwo pumping forward, yige agenda yenyegeza yigira imbere. Ikipe tuyima baro, ikintu twakoze cyambere no kuyima baro. Ikipe iravuga ati nyamara ibintu birakaze. Cole Palmer none amaze kubona Reece James, amaze kubona Badashiri bamukuyemo, urumva n'abakinnyi batabatangira kugira ikizere, bakavuga ati nyamara ubwo dufite defense imeze neza, mareke twatake none naribi. Ikipe tuba turayatatse. Jadon Sancho nawe abagiyemo, Pedro Neto bamukuyemo, babamushyize ku ruhande rw'ibumoso, Jadon Sancho ku ruhande rw'iburyo, none Madueke. Ikipe tuyibiza icyuya turayataka, uwo bita Cole Palmer akontora baro muri midfield, akubita pase yakasa mutwe, iragenda isanga umupeti w'umunyargentine w'imyaka 23 Enzo Fernandez, avuga ati ngiye natwaye igikombe cy'isi, iyi kipe ya Real Betis ngiye sinzi nahani turuka, ayikubita ikintu bita umutwe, icyo bita bullet header. Wari umutwe my friend, wari umutwe kabisa. Umuzamu nyine, abazamu murabizi barijijisha, abazamu barijijisha agapfa kugenda nyine kugira batamuseka cyangwa batazamuka tumushahara ngo kubera iki cya gitego bagutsinze utigeze unirampa, yapfuye kwirampa ngo muri file, ariko igitego Chelsea birishyuye. Chelsea kimara kwishyura ita nuno isara irayataka koko Real Betis ku minota 65 nibwo igitego cya mbere Enzo Fernandez yaragitsinze. Abafana b'ikipe ya Chelsea bahita batangira kwiruhutsa, baravuga ati come on we can do it. Nani minota 5 iciyemo obita Cole Palmer again, shout out kuri Cole Palmer kabisa. Uyu munsi yataninze around everything, ibintu byose twamwebazaga wabyase biceceka. Yagiye agufungira akabaro n'akaguru ke k'imoso muri box, ashitisha umudefenseur wa Real Betis ko aje imbere. Umudefenseur aribeshya gukurikira Cole Palmer rero ntago ubuzi yuko ashobora kuhita kugarukana mu minota 2 gusa, nta ni minota 2 ni segonda. Yakase asubira inyuma, asanga bita Nicolas Jackson ari ubitaga passe keza cyane. Nicolas Jackson nimba yashyizeho umutwe, nimba yashyizeho izuru, nimba yashyizeho ugutwi, nimba yashyizeho umusatsi, nimba yashyizeho iki, yapfuye guhobera baravuga ati reka nguhobere kijyemo, ibindi tuzaba tubibara nyuma. Igitego cya kabiri kiba kiranyoye. Reece James uwo bita Nicolas Jackson nyuma yo gusha chance ya kabiri yari kurikiyeho, ariko icyo gitego cyonyine cyase gituma tumubabarira nk'abafana ba Chelsea. Najanga mvuga ati no muri live ku bantu batajya baza kuri match za Chelsea rwose ndajya mbabwiye ko tuba turi live turi kureba na match, abantu baba hari shout ku bantu rwose twabanye kuri live, mwagiye munyereka ko rwose turi kumwe n'abantu mutarabona groupe yacu, kuko ubu twamaze gukereya groupe y'abafana b'ikipe ya Chelsea Football Club. Rwose nukujya hano muri comment, hano wandikira comment cyangwa muri description, ukaklikara link ukagenda ugakora request, ubundi nkaza kukwinjiza muri groupe. Ni nko kunywa amazi kabisa, ubundi ukazajya ukurikirana ikintu bita update. Tugiye gukina icyo bita igikombe cy'isi cy'amaklub nyuma y'ibyumweru 2 gusa. Chelsea irabijanye abakinnyi bashyashya, ewan transfer window. Nimba utari muri groupe rwose ndagusabira gusa nta kindi kintu nagukorera. So mu gice cya kabiri rero ikipe ku minota 70 Nicolas Jackson abakubise mindi bawo, ikipe none tuba turayirushije. Real Betis yavuga ati nubundi ntago tugiye kudefanda, ntago tugiye kuryama mu izamu, nubundi ikipe yadutsinze, mareke tuyatake tuyishyure.
ariko ntibamenya ko icyo gitekerezo ni igitekerezo kibi, nicyo gitekerezo kibi ubundi umukinnyi ashobora kugira. Ikipe imaze kukwishyura comeback ikomennyemo n'urundi rutego, none uravuze ati none ibyo kudefanda tubyihorere, reka tugende tujye kuyataka. Are you okay? Chelsea yagiye yirundumurira icyo bita umujinya wose yari ifite y'ukuntu babatesheje umutwe mu gice cya mbere. Ni nka kwa kundi abahigi bo barabizi, ndabizi muri iyi minsi guhiga ntibikemewe, ariko cyene nyiri umupeti najyaga nkurikira abahigi n'imbwa nyinshi cyane tugiye gufata urukwavu rukatuyaza guhera mu gitondo kugeza saa 5 za mu gitondo za kumanywa, twarubuze kabisa. Ariko none imbwa zikarufata, zamara kurufata muri ayo masaha twirukanze imisozi rwinjira mu bihuru turubura, twongera turuvumbura turwirukankana. Iyo twarufataga bro, ibintu twarukoreraga. Kanikomereza muri Chelsea iby'abahigi, abana b'ikigenda bizi byo guhiga nta kintu mubizo rwose. Ubwo rero abantu batangiye kuvuga ngo ikipe ya Chelsea ngura aho ngaho ngirakwirira nango n'abapeti ngo badafite experience, ariko none sinabarenganya kuko nkose nko muri ikipe ninde ufite igikombe uretse Reece James watwaye Champions League, agatwara Super Cup, agatwara Nimbana Europa League yarayitwaye. Reece James ukongeraho wo bita Kukurera yatwaye Euro na Espagne, undi se ufite igikombe yaranide n'umutoza nta gikombe na kimwe afite cyese cyo muri championship, kandi cyo ntago tukibara. We are big man. Undi mukinnyi ufite igikombe muri Chelsea ni ndakeka ari Enzo Fernandez, nawe watwaye igikombe cy'isi. Abandi bose rwose n'ubwa mbere bari bageze kuri finale nk'iri iryoshye bavuga ati tugiye gutwara igikombe. Even Cole Palmer uretse kugitwara na City ariko kuri bench, ahangari yarari mu kibuga avuga ati ni ngiye kizigenza, ni ngiye w'ikipe ishaka. Hadaciyemo kabiri uwo bita Jordan Sancho ku gapira keza yarahawe na Deuce Hall, aragakontorora ku biti shot, umuzamu aravuga ati none numva ko nigenje. Ishoti rya kasa mutwe top corner, igitego cyiza cyane. Uko ndi kugenda mbibona ku mbuga nkoranyambaga, ikipe ya Chelsea n'abafana bayo rwose barifuza ko Jordan Sancho yaguma mu kibuga, yaguma Stamford Bridge. Yamaze kugaragaza ko adashaka kujya muri Manchester United, kuko na Man U nayo sinyeka ko nyuma y'ukuntu Sancho yaje rebeje bundi dutsinda Manchester United, Sancho yaje kuri stade yambaye ikote rya Chelsea, yari yambaye blue color, kandi ari umukinnyi wande wa Man United. Byuzaniye akubitamo black akaba netre, nagira hamwe abarizwa, ariko yagaragaje ko ikipe ya Man U rwose atayishaka. Amaze guserebura abonye ukuntu abakinnyi bose baza bakamwirundiraho, stade yose keraptinga igahagarara. Nahise avuga ati uyu mukinnyi byanze bikunze azaguma muri ikipe. Gusa sinjye ufata imyanzuro. Todd Boehly ashaka kuvuga ati uyu mukinnyi wanyu ni mu mugumane, ati ngiye nifitiye ibisuka byanjye nshaka kuzana mugumane Sancho wanyu. Gusa ngiye kuri ubu ngubu umbaje rwose natavuga ati Sancho bro you can keep going. Icyo cyari igitego cya kangahe cya gatatu ikipe yaririye. Igitego cya kane rero cyatsinzwe n'umukinnyi wundi utajya upfa gutsinda igitego, uwo bita Moses Caicedo wundi tumuziho nk'indwanyi yo muri midfield, ariko igitego atsinze. Iyo avuze ngo agiye gutsinda igitego atsinda icyo bita banga, atsinde banga of golazo. Naga yitsinda agatego koroheje, yagukubitiye ishoti neza inyuma y'urubuga rw'umuzamu, ugapira keza yarahawe na Enzo Fernandez nawe wagize assist. Shout igitego na assist ntago ari ibintu muri muntu wese aza agira ku kibuga, cyane cyane yuko mubizi ko Enzo Fernandez nawe ari mu bantu bagize icyo bita criticized, babaye criticized igihe kirekire, cyane cyane sezishize bavuga ati umukinnyi twamutanzeho miliyoni 102 zuza twarazitakaje zapfuye ubusa, ariko agenda proving abantu wrong. Moses Caicedo nta n'umuntu kimwibazaho miliyoni 120, ahubwo tugende muri Brighton twongereho izindi 10 kugira ngo zibe 130. Na nubwo nta mukinnyi muri Premier League uraca gahigo k'amafaranga twatanze kuri Moses Caicedo. Ubusa hari umuntu kibaza ngo amafaranga ngo twaguze Moses Caicedo yapfuye ubusa. Nimba gihari uwo nguwo nawe akeneye doctor akamupima akareba ko nta kibazo afite. Moses Caicedo brilliant performance, golazo. Ntabwo nifuza gukina mu izamu hari umuntu ugiye kunshuta ishoti nka riri, kuko yatuma nanataha mu rugo bakambaza ati byagenze gute, bagatangira kunkanda babaza nimba nta kibazo mfite, kuya kuri ryari ishoti cyo bita banga. That was Moses Caicedo, ni nawe wasoje igitego cya nyuma, kuko byase birangira ibitego 4 kuri kimwe cy'ikipe ya Betis. Ikipe ya Chelsea abapeti bose bahise bagira icyo bita experience, bumva icyo bita uburyohe bwo gutwara igikombe. Ibi nibyo nashakaga nyuma yo kwikarishya muri Champions League.
byari ibyishimo bidasanzwe kuri bano bapeti, noneho gutwara igikombe nk'iki ngiki byakagombye kuba extra motivation, ariko musezera muvuga ati we will never play Conference League again. Twamaze kuri qualifier muri Champions League, ejo bundi nyuma ya 2 weeks turaba tugiye gukina icyo bita Club World Cup, hazaba harimo za Barcelona, hazaba harimo amakipe ya kasamutwe, amakipe yo muri Brazil, Flamengo, amakipe yose azaba hari. So bivuze ngo iki gikombe nacyo turagishaka mu rugo byanga byakunda. So nahangare bitangirira abapeti babe motivated. Umutoza Enzo Maresca yatangiye akora amakosa, ariko ubwo yakoze substitution akisubiraho igice cya kabiri tukaza dukubita gakipe rwose byanesheje umutwe, nibaza ukuntu tugiye gutakaza kuri Real Betis. Abantu bo twari turi kumwe kuri live bo barabizi, nasaze mvuga ati ni gute tuzasobanurira abana bacu ko Chelsea yatakaje kuri Real Betis bene aka kageni igitego kimwe tukabura n'uburyo tukishyura. Byarakasa mutwe, ariko twitwaye neza. Charlotte ku basore ba The Blues, Charlotte ku bafana ba Chelsea Football Club. Nimba uri umufana wa Chelsea Football Club, ndizera ko waraye neza kabisa, ndizera ko ari umuntu urangije neza saison neza. Buriya uragatangira nabi ariko ukarangiza neza, gusa Chelsea ntabwo yagize itangira nabi. Chelsea Football Club yatangiye neza, igezemo hagati birazamba, ariko tuza gutaninga round dukubita amakipe. Ubu ngubu turi ku mwanya wa 4 muri Premier League, tuzakina Champions League igikurikiyeho. Tumaze gutwara agakombe, tugiye gukina icyo bita Club World Cup tumeze fresh, abakinnyi bacu bari tayari, nta mukinnyi uri mu mvune, ibintu biri set. Akazi gasigaye ubu ngubu ni transfer window. Ibyo ngibyo ntabwo twabibaza umutoza, nta nubwo twabibaza umukinnyi wari wese, twabibaza umugabo bita Todd Boehly. Bro, this season you have to make sure any transfer you make must be the game changer. Ntabwo dushaka transfer yo kuzana abana urunda mu kibuga. Dufite already squad, dufite tala turazifite pe. Tunagushimira ko waguze tala nyinshi cyane, izo watije izagiye muri academy abo twagurishije. Ubu turashaka monster, turashaka umukinnyi dushyira hariya muri box. Mu gice cya mbere tuba twanatsinze igitego, ariko cross zose zapfaga ubusa kubera yuko we don't have somebody there to bully defender, to try to do something in the box. So iyi ni message ya Todd Boehly, genda tuzanira umwataka wakasa mutwe, ubundi aba bapeti rwose bagende bagukorera akazi. So kanda like, kanda subscribe, sharinga, bwira inshuti zawe ati twabonye ahantu bibera, abantu muze tugathering hano, tugiye kwinjira mu gihe cy'akasa mutwe, transfer zivuze ubuwa, tugiye gusinyisha abakinnyi, natazagira ikintu kimwe kigucika ahangaha kuri Byinjiro Football TV. La vista, ndabakunda cyane. Ciao.